mohon maaf atas hasil hari ini. Kami berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang game tadi. Selamat sore. I think today we give a gift of Christmas to Persita, in my opinion. Saya kira hari ini kita memberikan kado Natal ke Persita. First of all, congratulations to Persita because get 3 points. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Persita karena mereka telah mendapatkan 3 poin. Dan they have on all the match 3 opportunities, scored 2 goals. Di seluruh pertandingan mereka cuma punya 3 peluang dan mereka cetak 2 gol. 2 of these opportunities, 2 big mistakes from our side on the goals. First, the free kick that they score quickly, and we speak about this before the match, and cannot be acceptable. The defensive line say that there was it, say stop the game, but after there was it say no, but they cannot trust on the was it. So this is a goal that the kids of the academy not suffer, but we today we suffer, and we give a gift Christmas for Persita. Ya, dan mereka dari 2 gol mereka, dari 2 peluang tersebut yang mereka konversikan menjadi gol. Salah satu dari gol ini bermula dari situasi free kick mereka yang mereka eksekusi dengan cepat, dan para pemain bertahan mengatakan bahwa wasit mengatakan stop the game, ya, dan padahal bola dijalankan dengan cepat, wasit mengatakan stop the game. Saya kira kita tidak bisa mempercayai wasit. Namun dengan kejadian ini pun saya kira tim akademi tidak boleh kemasukan gol seperti ini. After with a draw and with 1 more player, don't forget we lose against 1 team with 1 less player. We make a risk. We put our central back that is tall on front, but we play with emotion. We not play with thinking. We must take the ball for the sides. We must explore the second post, and we speak this, but we not make this. And so if we not make, we have some chances, it's true, but not clear chances in my opinion. And after in another mistake, we forget that other team also can make offensive transition, and we forget to defend, to make defensive transition, and they score on the offensive transition. They have 2 opportunities on the second half, they score 2 goals. Ya, dan kita pada saat draw kita mengambil resiko masang center back kita untuk bermain di depan untuk membalikan keadaan, oke? Namun kita lebih bermain dengan emosi timbang menggunakan kepala kita. Yang harusnya kita harus bawa bola ke satu sisi dan bermain pada saat tidak ada ruang, kita pindahkan bola ke sisi yang lain. Namun kita tidak lakukan ini. Kita sudah bicarakan sebelumnya untuk melakukan ini, dan lawan mempunyai satu transisi dan kita lupa untuk kembali bertahan, dan mereka mencetak gol mereka di transisi tersebut. Dari 2 peluang mereka yang mereka miliki di babak kedua, mereka mencetak mencetak gol. So means that opponent team have 3 goal attempts, we have 9 in all the match. Opponent goalkeeper defending 8 times, our goalkeeper 1 time. And we have 12 corners, and opponent team have 1. We have more possession ball, but was not a possession ball clear. In my opinion, we can do much better. Congratulations to Persita. In my opinion, today PSM Makassar give a good gift for Christmas of Persita. This is my opinion. Happy New Year for everybody. Ya, dan mereka mempunyai 3 peluang sepanjang pertandingan.
yang mana kita berbanding 9 peluang, gawangnya membuat penyelamatan 8 kali, sedangkan kita membuat 1 kali, dan kita mempunyai possession ball yang lebih banyak. Namun saya kira ini possession ball yang tidak jelas. Oke. Dan menurut saya kita memberikan kado Natal kepada Persita. Selamat tahun baru untuk semuanya. Selamat sore semuanya. Sore. Saya mewakili rekan-rekan. Saya hanya ingin mengucapkan mohon maaf atas hasil hari ini. Kami berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang game tadi. Semoga game berikutnya kita bisa meraih hasil yang kita inginkan. Itu saja. Terima kasih. Di babak pertama Anda mencetak gol, tapi di babak kedua Anda kebobolan 2 gol. Banyak yang mengatakan bahwa kehilangan fokus di babak kedua. Pemain PSM banyak kehilangan fokus di babak kedua sehingga tercipta 2 gol dari Persita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda akan lakukan untuk menghadapi putaran kedua nanti? Mengingat putaran kedua nanti, of course, tentu itu akan sangat berat sekali. Terima kasih. Yeah, I agreed with you. On the first half we come to play, on the second half we are on the Christmas, and we give the gift to Persita, because the 2 goals that we conceded, academy teams not conceded, cannot. And after on the bench, if you're going to see, we have many young players. I put Aram, number 28, Farul, number 29, go to see where they play. No play Liga 2, no play Liga 1. Last season they are playing academy. So this is our reality. In this moment we have 27 points. We need to catch quickly 40 points for not degradasi. If I know that the supporters of PSM Makassar want to be Juara, but we must be humble. If we lose always the best players season after season, it's difficult to build a team year after year, and other teams have more budget to pick up local players and also foreign players. So we must be humble and realist. Today I believe that if we not make these mistakes, we can collect the 3 points here. But we not score. We miss 8 big opportunities. We have 9 attempts. Persita have 3, scored 2 times. Fantastic. We not score. So football is score goal. It's not possession ball. It's score goal. If I can choose, I prefer to give possession ball to opponent team and me have goal attempts and to score. But on this situation, cannot. So this is why we know win today and we conceded 2 goals. Ya, saya setuju dengan Anda. Di babak pertama kita mencoba untuk bermain, tapi di babak kedua saya kira kita masih memikirkan hari Natal, dan itulah yang terjadi. Mereka mencetak gol kedua mereka, yang mana di gol kedua seperti ini saya kira tim akademi pun tidak akan biarkan gol seperti ini terjadi kepada tim mereka. Namun kalian bisa lihat juga siapa yang kita miliki di bench kita. Saya harus memainkan dari Arham, Farul. Lihat di mana mereka bermain musim sebelumnya. Mereka tidak punya pengalaman di Liga 1. Ya, dan saya tahu bahwa kita harus mendapatkan 3 poin segera, mendapatkan hasil bagus untuk menjauh dari zona degradasi. Ya, saya tahu supporter PSM mau selalu juara, namun ini sulit bagi kita. Kalau misalnya tiap tahun kita kehilangan pemain kunci kita, akan sulit. Dan kita harus tahu realita tersebut, dan kita harus rendah hati selalu. Dan lihat yang kita lakukan tadi, dari 9 peluang yang kita punya, 8 miss. Di sepak bola, oke, nggak apa-apa mereka mencetak 2 gol, tapi dari 8 ini kita harus mencetak lebih daripada mereka. Dan dalam sepak bola kita harus
dalam sepak bola itu adalah urusannya untuk mencetak gol, yaitu untuk menangkan pertandingan. Kalau saya bisa memilih antara kita bisa mencetak gol atau possession ball, saya akan memberikan possession ball ke tim lawan dan saya mencetak gol dan menangkan pertandingan. If I can be happy with the Christmas, I ask better players. Not because my players are not good, but we need competition inside of the squad. And to have this, we need money to bring local players with more experience of Liga Sato and also foreign players that can make different things. But on this season, unfortunately, we don't have too much money, as you know. So what I want for the second round and what I wish for next year, it's next matches that we play against 10, that we not sleep, that we not be lazy, that we must be focused for not happen what happened today, that we make 2 mistakes, they score 2 goals. And this is why football is fantastic sport. See, one team that is winning with 1 more player, with 9 goal attempts, with 12 corners, against 1 corner, against 3 goal attempts, with more possession ball, lose a game like this. So this is why I think we can see all the sports, but it's difficult to find a situation statics with tennis or with ping pong or another sports. But on football, it's like this. Can happen. Ya, kalau misalnya saya bisa meminta, tentu saja saya menginginkan pemain-pemain yang lebih bagus. Tapi harus dicatat, bukan gara-gara pemain yang saya punya tidak bagus. Tidak, tapi saya ingin membawa pemain-pemain bagus untuk meningkatkan kompetisi di dalam skuad. Untuk kompetisi itu saling mengangkat, ya. Dan tapi tentu saja tindakan seperti ini akan membutuhkan budget lebih, dan di pertandingan selanjutnya saya berharap pemain saya tidak tidur dan selalu fokus, dan kalian bisa lihat pertandingan ini. Oleh karena itu sepak bola adalah olahraga yang luar biasa. Dengan 12 corner, position ball atau banyaknya peluang yang kita miliki dan melawan tim 10 orang, tim kita tetap kalah. Dan ini Anda tidak akan temukan di olahraga-olahraga lain seperti pingpong atau olahraga lain. Sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Terima kasih. Happy New Year for everybody.